Uyabona into ebuhlungu ngothando esikhathini samanje ukuthi lapho ulidinga khona udinga umuntu ozomthanda, udinga umuntu ozoba umaqondana wakho, uyaye ungalitholi ngempela. So bafo mina into engifuna ukusiza ngayo ukuthi nje esikhundleni sokuthi uthathe i-energy yakho uhambe ubhekana nomuntu ongazi noma useGoli wena use-Cape Town, thatha i-energy yakho mfethu uyisebenzise ekuthenini uzakhe wena. Unama-goals empilweni ekumele uwa-achieve, so zama ukuthi u-achieve lawo ma-goals, ukhohlwe nje kancane umaqondana. So uzama ukuthi uzakhe uma kuthi unebhizinisi mfowethu, phusha ibhizinisi lakho liphushe ngempela. Uyabona ngelinye ilanga bayoza sengathi impukane beza kuwena bekuziba nje manje, but uyabona uma ukuthi ngempela ufocus entwenini ezokusiza efana nebhizinisi. Uma ukuthi uyafunda usesikoleni, fundisisa ngempela la ukhona mfethu. Enza sure ukuthi i-energy yakho uyisebenzisele ekuthenini uyayenzisisa lento oyenzayo, ngoba phela uma uzohamba ubhekana nomuntu la ngeke ukuthi into ebuhlungu njengothando njengoba ngikutshela ukuthi la ulibheka khona ngeke uzulithola. So lapho ungasanakileka ila lo ufika khona. So wena mfethu focus mfethu ube successful, uzama u-achieve ama-goals akho empilweni, ngoba phela abantu besifazane manje abasayi ngokuthi uyigeza lensizwa, lokho sekuyibonus. Yabona uma ubuye uswahla lensizwa sekuyibonus lokho, but asefuna umuntu o-successful, umuntu ozaziyo empilweni ukuthi ufunani, ubhekephi futhi. So nawe-ke mfethu yenze njalo, uzobona lo ufika ngelinye ilanga. Uma ukuthi nawe-ke uzohlala lo ufunana nomuntu desperate, udinga umuntu ozothandana naye, uzosala kanjalo and uzoba average, qhubeka ungamtholi umuntu. So wena zama ukuthi u-upgrade ube insizwa mfethu, uhluke kwezinye insizwa. So lapho-ke uthando lo ufika mfethu uyobe ukhetha olufunayo, isimple kanjalo.